Itu ini kan yang kurang nih. Panggung yang kesukaan ini. Nabi tak itu hancur. Tuh, turun dulu nih. Ini kumke. Amguri menhan serong. Tangte la bangso arong ke Karbianglong si Purima mate Plan District si Purigla. Plan District di. Tangte nang to makemang pen Karbianglong si gitu kang tung mate Plan District si gitu vet kang tung la. Poson la nili pupo. Nang li jongjong ka. Sante hedi. Isivet Karbianglong isivet le doi grapet long sante Karbi hejan kula son si mat hage mat hai khe nilim hin ben ke sta me sarkar tum poson tum le mi ne pai ko Karbianglong so sa poson tang nang jur por ni ne bar boy ipor hek son tang te mi sen hi pu sini ni na pen ke no thai lo. Kalang di. Tangte nang li Karbianglong to mas council long CM tuliram long hang ban nang li sini matin ne. Oh, tipi pe ne long thek long bom he sini. Sini di. Sta me la dak ke nang li tum thek long le pen lang di. Aha, thek long le akeng pak akeng simun dak kanan sibik elang la dak ta je Plan District da la dak am guri men han serong wi go dak ke sta me ani si puta dak ke Karbi akai khai hejan do puta non puar ni da thek long le la District ke district si Purigla dak. la ke no district hi purik la Ini tum ta ma jang wala da sian doktor tuliram rong hang tum ba de tum ta jang ma jang wala da. rank epin la Ka ka Karbi adik itu jang wala. rank e madu ta rank e dak ke Karbi akai do pu madu ta dak ke Karbianglong CM EM tum ke nang bisai e ban kindai e Tangke nang li tum election ke nasib pi lo. itu election ke la dak si pi Ban nang li sini matin ne. serong pipi la tipi pi ne long thek long bom he Long mom lan me la di. la ardu long chot tipi long thek long son le lo da bang ke reng si de no district ta rong da ka Karbi khai do le chi humri dam na la ko som dong ke do kering me ne kisung ne la hai bang ke ni tum khan nang bisar se Sap ta birta vela. hai Lason nang li tum nogong district long ke poridon ke rong kan dak do jing ta. la da ki puri don ke do pik ko no district ki puri don pe ana rong doi la da khuloguri penceng lok pu jo khologan tha du pukhuri babuni la pu anta Karbi khai doi pet la sitame Karbianglong CM EM tum sar ni sibak sabang sinang sipachini lo ba nang humri lo pu ave Tangte nang li la Karbianglong to mas council atum pha nang li hin ben peneson ba birta pi den ji son dama. kachuni ria alam ya kena iksor lo sitame ni dumda Karbi khai pu kote mati asi ni tum hanta pine kerap do sonte ba kisung ke boy abita nang ena sonte me parji la sin tum la CM EM tum hanta tuning rig lo asi phoi ba ke rang ra no district do Karbi tai khai po ni tum da chi bisar da malang kula son le do sonte me par po churu po Kalang di. Dak nogong district pen la nang li tum phan la PMAY ji hem su pen dang lok pinang ka ching thura son ke pi lo nang pi ke thek long. Ningkang sam la pu son do ma. Kaching thura hin. dan kang samane ili tum Karbi tum he se chuar creation lo mane himalang ar si prui po he ite la som si hekponik long he asi Karbianglong CM EM dum ta sap o nang lang son te mi par po lam long la puke chini lo boy li tum mar le khai phan ke ba khai tum ke ba district do dun pe na ka pu tha ande ili tum han ke la himalang hempu cha ki hu do son himalang na si prui ite la som si ni tum han ke nang man lo Kalang di. si Karbianglong CM EM atu lapu no district ki do Karbi tum hanta rang rang ni sibak ni tum hanta kisung ke boy ni ra pa son te mi parji ti si churu Tuning region lo. Kalang di. Nang limen ko pa ha? ni liman ke rinaing tipi Rinang tipi di. Nang li dak rong malom ma. la da rong mal Kalang di. dak ke am guri men han sero Amguri menhan serong di. To churolo ni.